Ore biotisho nentoki nanare nepiki esipil eduari tiatua nkishu sulaki tombaa e maendeleo. Ore wiki natulusoyie neikena serkali e kaunti orkejuado orparakuo le Ewuaso Nkidong'i toloontoluo leina kaunti. Neisho ninche engari nasarunyeki iltamoyia yioloti oleng enaa ambulance petumi atasarunye iltamoyia toolubot naapasha e Ewuaso Nkidong'i ebaiki emurua Enkoiroroi, Ole Ntokos, Airashe, Kisharu onkulie murua kumok naitekiki ajo iturrayioki esiana sapuk orparakuo tenkaraki elamito oosipitalini teina luboto olosho. Tenena murua sii eikenoyioki irbuketa kumok loong'uesi entim etasaki irparakuo neenchata iltomia oitaa Ewuaso Nkidong'i emparnat. Etopona sii MCA Olayanyiti Joseph Torres ikilikuan ilo parakuo le Ewuaso Nkidong'i peesishore sipitalini esirkali natii atua orkerenket le kaunti orkejuado peetumi ataret ninche tenelo nenyamalu. Kajoki ake iltung'anak lang kinoto duo enkare nikincho Enkai enashe nikincho serkali e kaunti erikito orgavanai Ole Lenku nikincho serkali e Korea nainining'o sinye orkiyioi lang naa ore ena gari nikitoomonokito Enkai peesaki yiok esiai naa ore ena gari entoki naitodolu ajo ekigira aitumia amu meenyi taa peedumuni aaya Enkai wueji naa tenikidoli report kitodolu report ajo kegira ena gari alo ayau nyoo iltamoyia. Ore sii ena gari nemenap iltung'anak ooshomo amu kelo nejo oltung'ani ayau ambulance nabo ayau oltung'ani amu etara naa oltome niaku mokure naa etii meya iltung'anak ootuata iltung'anak oishu enap oitasaru sipitali mikoni aja metabaki. Kajoki sii ntae amataasishore naa ena gari. Ore ena gari nemeji ene kaunti oleteeka niwosh esimu nijo entereu ina gari matasaru ena tasat newosh kulo tung'anak le community health promoters newosh ng'ae newosh committee newosh ildakitarini le kunda kulie facilities anaa nkulie sipitalini newosh ilaiguanak newosh admins. Neeku ore ake piidol oltamoyiai ning'oru olaiguanani ning'oru village admin niwosho. Ore piitalaa ole Kimani nilau oleteeka nilau entasat Beatrice niwoshoki oldakitari le Najile niwoshoki Shama le Ewuaso niwoshoki Leposo nijo enkwatu matasaru iltung'anak peemitoki iltung'anak lang aayakinoto enkare. Ore enkae matataaniki ena sipitali peekirrumoo peyie esidanu. Kaomon sii ilaiguanak lang naomon intae pookin tenintoki airo toontumoritin amatoliki iltung'anak peeponu sipitali ang. In fact, mi naomba sana Leposo never refer anybody to Naivasha. We don't belong to Nakuru County. And I was in that facility that is very disorganized. Mimi mwenyewe nilipeleka mgonjwa, tulikuwa na mgonjwa amepigwa na ndovu tukaenda kukaa hapo atibiwe. Mimi nikiwa MCA tu. It is a very disorganized thing. Kwa sababu kuna ingine inajengwa na bado hii kazee ndio ka referral. Watu wana crowd hapo. Na population hapo ni mingi. And our people are coming to Kajiado ku benchmark mambo ya health. Pamara teneponu iltung'anak le Enkai kaunti apuo adol vile sidain yiok sipitalini nikintoki yiok ajoki iltung'anak enchom Narok enchom Naivasha. No. Let us go to Ngong. Ukishindwa Ngong proceed to Kajiado. Kajiado sahi ni hospitali ukienda wewe unashangaa kama hapo ni Kajiado ama ni wapi. Na kegira iltung'anak aaponu loonkulie kauntini aaponu aing'or nyoo sipitalini ang vile sidan. Pamara teneponu iltung'anak le Machakos Marabak neponu le Nairobi. Ore yiok nikimpang yiok aapuo ore sii piinyamalu oshi kuna sipitalini ang nekiyiolo atoosh isimui ajo peekireti. Kake kang'ae nanu alo aoshoki tenaiposha tenilo anyamalu. Hakuna. Ilo ake aiteseka lelo tung'anak line nilotu adol enikinkunaki. Kake tenikijoki atii taadii sipitali Ngong nikitanyamala. Neeku taasaki yiok ena. Naa kayiolo inakata orministai, kayiolo inakata CEO, kayiolo director, kayiolo sub county, kayiolo oldakitari in charge le Ngong, kayiolo nikireti. Asiraki emisango lomon Empiris TV toloontoluo le kaunti orkejuado ekaji enkarna yiolo aisiri oisiriri.